Öyle otan padişahımız mildetli түрде her bir adam 3 günge davatқа çıksın деп koysa, бұл тарихта қаладырған padişah oladı деп елестетіп кетем да кейде. 96 жылы емеде Центральный мешітте дават қылғанда, ошондо Чубак Ажы Раматылык 2-нчи курста окуйт эле. Мектеп китебин көтөрүп келтирип, сиз илим окудуңузбу, илим окуйсузбу десе, мен айттым, мен медресени бүтүп келгенмин. Кайсы китептерди окудуңуз? Мен деген бул жагы кафияны бүткөнмүн. Nahvi sarftan. Bul jagı Hidayany bütkönbüz biz. Şarhı Lukaya, Muhtasardan kança jol sabak bergenmin. Birok manga malumat bolgonu menen buyaka imanга meynet az bolgonduktan az men iman çoğultup жүрөм. Atamdan kalgan 3 sandık kitap var. Emi iman çoğultup жүрөм desem, uşul sözdür Ramatılыk kiyin televidenyalarda da aytıp жүрdü da. Ramatılыкçı. Emi oşonun üçün bul davattın Eme üzürünü desek mömösünü körüp atabыз. Mına uşul elдин bardыгы. Biz menen davatқа çıkkanda kандай adamlar çıkpadı. Mına Ajekeden Allah Taalam razı bolsun. Bul ököz eң көп kattaganыбыз at başıga boldu. Bul jagı Akmuz, ber jagı Sarыбulak, bul jagı Jer Köçküge чейин, bul jagı Bökönbay aylanıp buyagı Kırçın menen. Azыр деле 75-ke çıkkan bolsa, daim biz uşul taşıp kızmatını kılıp жүрөбүz da. Buyagı Kökjangak. Emi karаңыз, eң negizgisi uşul bir emeni Ajekем менен Токтогулга бардык. Ошоге баягы Торкендеги тентек балдарды, рекетчилик кылган тентек балдарды үймөй кыдырып жүрүп, эшигин кагып. Азыр молдо болуп калды ошолорчу, имам болуп калды кебирлерчи. Allah razı olsun. Бияктан балыкчы кандай өзгөрдү. Ажекенин мээнети. Ошон үчүн айтам да, бу кишинин өмүр бою видеого тартылган эмес, өмүр бою чыккан эмес. Мына бир сүйлөп коюң, эл сизди да көрүп калсын, бул даваттын түбүндө ким баштап, ким турган